chibai ule vain hi July ni kuwa sang ni le somni pakhat zir top ni ania vain chu senior general min aung leya alo lang hlol maya Russia ramatanga alo ho nuwa bo wang military council shoi tu min aung le chu vain hian covid control meeting a atel ti riat ania Russia ramatanga alo ho juni somni pasari zandar som pakhat tang khan are wang maya khamizana tanga ni som pani nu vain July ni kuwa hian covid control meeting a arun lang hlol mai ani engwanga re ta wang nge ti riat chak hle mai Oliver Inchu don't call me junta ti thu putlunga chaksuak zia khian bul han tan ta ela Myanmar sipai fir fiak sarkar chu engram ma in anlapom lo sipai fir fiak ho chuan anmani chu military council military junta ti inziak lo turin le chu tianga ko reng to lo turin thu chu an siamani chanchin bulama po chu tianga an zia chuan action kan la ang cheu ti in Myanmar ram chunga foreign news agency ta chu siat tirna chuin alo vo khan lok to ani ram chung media lama adu lo zoga ziak thin chanchin bumi tam tak aman khoma an license ati top saka an office an suwa samchiam nuwa an khar sak thin ani chutianga military council military junta sipai fir fiak ti lo tura thupek achua pa in an mani din chop State Administrative Council ero hi chu official taka dan anga din ani thu asoi tel boka UN ole khovel sarkar sang siat puina nei to an ni awangin sarkar ti ahman hi atok maye ti in an thiam thu chu dot tel zawin an soi tel bok ani senior general min aung hleya shuai military council sarkar hi ral thuam le tharum thona mangin thunaina an pong lakna hi thlanga hial ani to a mi puite chu tharum nen a obetla tawangin ramchung mun engama chen chu an kut hnuaya a ommeka ma se di jury sarkar tia soithin ramdang te pompuina recognition meu ni thai tur chuan antan a harsa hle mai kaini ero chuan military council emo sipai sarkar ti in emo sipai fir fiak le sual sipai ti in kan lamang chun zom zel don chutianga ko andu lo chuan rule putar hau khan mipui sarkar laka thunaina pong lak lo mai tur kha ania ramdang te pompuina le siat puina recognition nei tur chuan arin ngamna le thlopna nei angaya mipuite diklo taka man khoma athen an ka phlum boxia an nei thilte chu sakle rok chiam to hnuwa leirem rap thei to lo tura mipuite siam tu sipai hi ramdang te tan pompui ahar hle ang military council sarkar hi khoiramin nge an mani insoi angin lo pompui to reng niang le thokhat lai khan Asian Summit chim turin Myanmar ram atangin Indonesia ram Jakarta khopuya azin to a athleng turam Indonesia chuan min ang hle hi military chief ti in akawa ram pakhat hroi tu ber head of state angin tongkam amang ngai lo senior general min ang hle hi Russia rama azin ngei Russia ram chuan ram khat ram hroi tu angin alodong song reng lawa ram khat sipai ho tu ber ang chawin alodong songa alo chiaw au tu la an ram sipai ho tu pakhat ve mai ani sipai te thunaina an pong lak nuwa ram chung buaina namen lo chuak awangin ram sang ten demna thu an chu loya USA UK le EU ram ten sipai lalte sumle pai an nei an che khol hi khoiche thailovin an dang mi a khovel ram ho sa intel khom G7 ram in mukhom po chuan Myanmar military junta sarkar chu adem hle ani khothlang ram ten mi pui hruai tu do Aung San Suu Kyi thlop tu te din National Unity Government chu langtlang takin in biakna an nei pui chin ani international huap hian military council sarkar hi ani telin amwal pho zela UN a hian NLD mi pui sarkar laya Myanmar palai u chomyo thu na hi officialin palai alen reng thowa amairo chu 76 UN General Assembly nei huna ero chuan NUG le SAC po hian UN palai tura dilnan thelu ve chu angai don ani WHO Assembly a military council sarkar chu tel turin som ani lo angbokin FAO te po chuan an som lova UNHCR meeting a an kal thei lo bok ani UNHCR 47 conference an nei khan sipai sarkarin an tir palai chuan man pui ve tumin akal ve rengota an lo nar ta sia zana chang thetan chuan aza thlak chem hle ang zun thla ni som pariata nei tak UN General Assembly a po khan an sarkar phua chopming State Administrative Council ti tangial po mangdu lovin Myanmar Armed Force tia an man mek lain President U Win Min ti tongkam le State Councilor ti ero an lamang sunzom ani sipai sarkar le ramdang te in lai chindan po han thlir thuak ila
March thla ni somni pasaria an man zo tak tan marode ya khan military marching ceremony nei ania athen omram panga atangin anon kalkima Pakistan Vietnam Russia ram atangin an local bok ani khovel ram kha zozai zinga chuti zat lek anon kalatang po in andin mun a riat thayang Chinese ambassador Yangon Khua mun thu chuan Zuninga Khan senior general min aung hlaya mu in Myanmar leader ti tongkam amang zewa hei hian dem a hlo hleya ma se Chinese ho man dana tongkam tha athupunga man ani mai thu an soi ani andin mun hi sipai fir fiak nen anin sachiang bermai anthil ti sual hi apoi thuin an hnung tol hre to sia aza zela tingam lo engma ka nei lo ti in patling lo takzetin thil ala ti zui reng ta zo kani Myanmar ram chanchin thar puan suana media miawari le MRTV4 a space spokesman brigade zomin lona hian midangte dot a hil chiam thina mipuite hian an OMO atia sipai sarkar hi China le Russia ram hian apompuye ti lek leka asoi hi ama hian ani tak tak emo a in ti ta hi a boi thlang na lai berzok chu ani e thudang lo ngai thla ila Second Region Tan Seya General Administration Department a Clark Lu Tansakin police le sarkar staff te thabarin an om nimin chonhulam khan Sky Region Tan Se Township General Administration Department a Clark chu alu tansak ani thu police le tual chungmi te hna atanga hriat ani July ni riat zanlam khan Tan Se khokong thuam puya thilphum engama thlak ania chu thil infun chu sipain voisari an kapa chumi hnuwa an han en chian chuan Clark ku chitpia lu aloni thu le ataksa chu Tan Se kan thuma kong chang u khokonga tukin zinga mu ani thu tual chungmi ten an soi ani khochung mi pakhat chuan hetia administration department Clark Lu tan ani thu voina alo darta ka chuan tu ten nge that engwanga tha nge ti chu hria chian ala nilawa ma se engpol pol emo chu soya om zirtir tu te police lam le sarkar hatok te chuan an hlau hlea an hlau thongbok ani achan chu sipai lamin khochunga silai met puakin mi antong pongman leang ti anrin wangani ti na soi ti hlum tok ku chipia ruang chu Williama singe khua phum ani thu hriat ani Tongkhua Township Phayachi khua Military Council taruat Administrator Umyomi aung ka hlum ani Rangoon Region Tongkhua Township Setpin kaung khua le chue kho kho inkar communication rota tukin July ni kuwa jingdar kuwel khan thunaina ponglak tu Military Council taruat Phayachi kholal Umyomi aung chu silaya voithum ka ania athi ti in tolchung news khayan chanela puan ani tuna chuan hetil thenna borvela hian terrorist sipai motor pali in ral thuam takangin an local towa khua lu chuakte an chek uluk hle ti hriat ani min chian sakha khua kuphyo hlaingwen chu Military Council sipain an kaplum ringot Mandalay Region Min Chian Township Sakha khua kuphyo hlaingwen chu nizan dar kovel khan Military Council sipaiten chan omlovin an kaplum top ti hriat ani Min Chian khua Industrial Zone Industry Hall luya sipaite chu July ninga atang khan an in kula nizan khan Sakha khua atanga kuphyo hlaingwenan chu hall atan pelai chuan an lo kaplum ani tol chungmi pakhat chuan achan nibera lang chu an omna hall zone awatlan pelwangin an ka pani engma zo lovin an ka bringota dan kal ani arwang chu atuk zinga chi alak thai antorot hle ani tin a soi ani Rangoon khochunga electric bill pekna office bom ani Rangoon Region Sanchang Township current bill pekna office chu tukin zuni kuwa jinglamdar somvel khan apuak ti hriat ani thile hliam ero chu an omlova amun mavel a chenual thung chu tiang bokin tukin jingdar nga le mini somni panga vel khan Lamado Township Block 4 kinna konga EPC office bill pekna a bom apuak boka wengchung mi pakhat chuan keichu block 3 a ko oma apuak ri chu aring khop mai khu po achuak na sa a EPC office chung khu in adar veka jinglam ania tu ma hliam anom lo karin dan chuan voina karen bill pek tum tu te chu anron kalngam karing lo ti in asoya kanna kong Motin Electric Office bula po bom apu rolin Mingladon Township po EPC office bok bom apuak bok ani hei hi Rangoon khochunga Military Council in karen bill petura mipui anor na satta ka chuan hetianga chanlen na aron suakta ni in mithen khat chuan an soi ani
July ni sari po khan Tamwe Township Tingkanchun Township le Hlaing Township a po electric bill pek na office te chu bom alo ni to a chumi nu po chuan veng sang sanga eng sinman pedulo te chu an karen sui che cha sakin bill pengai turin an la nor tho ani ma se tun hnai lok khan mi pui veng tu pol sang sangin karen bill pelo tur le ape te chu military council tan sum siam sak ani thai thu le an chunga action lak ani tur thu thlengin an lo puang chuak to ani Waimoa military council sipai LIB zathum somni pakhat chu KIA in laipui nan sai Kachin state Waimo township Suengyong ping khobula inkul military council sipai LIB zathum somni pakhat chu KIA lamin ni zandari lemni sompanga vel khan laipuin an kapti tual chung mi tenan soi KIA mi le sa pakhat chuan ni zandari lemni sompanga khan KIA brigade 5 regime number 3 chuan Waimo khuwa Suengyong pina LIB zathum somni pakhat sipai te chu laipuin voi som chuang an kapa thi le hliam anam thu riat alani lo sipai lampo in hlavin anon pong ka vak ani ti in asoi Waimo township Suengyong pin khuwa sipai in kulte chuan zinvei vak te ti boin poisa andil ba ka an man thin ti thu riat ani thudang ai thak le ma in tahan kalimio le chevel hi lo ngai thalok ila nimin July ni riat sang hi le somni pakhat khan kalimia huam chunga mi somni pahni an borala kolkul COVID-19 center a hian positive mi zani somthum an oma mi somthum pariat andam chuak ni khathil thuwa enkol dam chuak tamber ni alani kale civil hospital a po positive mi somthum pathum le traditional medicine hospital a mi somthum enkol mek ani Kalimio Christian Thanmola mi sompali William ania July ni khatatanga ni riat sangni le somni pakhat chunga thizat mi zani somni pakua ani to ti siat ani tukin July ni kuwa sangni le somni pakhat tahan bazar building sakle thlang kongkam dorkai tukdang ain an tam emoti tur ania akiang loka covid waga boral anompo in an poisalem lo ti siat ani tukin vekhan tahan bazar chualam loka kumsomruk pasari mi oxygen khamlo wangin aboral thuta William ngalwat ani tahan soi tu pakhat soidan chuan tahan le a chevela hian covid sikai kan tam to ngotang taksa chaklo le nanna nei sa ten an thi puihma a bidang po hi pon suak lawa in chom thata film khur taka om atul thu asoi ani tukin July ni kuwa sangni le somni pakhat khan tahan chualam samnyo kol unaw tlom ngai pol nena nilengin oxygen thuna intlar an thanem hle a oxygen mamo anla tam hle ti siat ani voin hian khampata covid test mi somni panga zinga positive mi parian mu ania dam chuak mi som an mi pathum an thi to ti siat ani voin July ni kuwa sangni le somni pakhat hian tiau Myanmar le Mizoram zokhathar in rina a lockdown kar ni na man mek ania ri khodar unaw te chuan an lei pui chuak thlaina le ei tur chi sang sang tiau unaw te tan an pek thu siat ani military council in covid third wave thunun zo lovin school khar thu apuang military council in covid-19 sithar in siam danglam mutate thaile thok chakchi in kaidarna lakata ahun taka halo in ven le dawle na kalpui ni om taka Myanmar rampuma zirna school an honchu July ni kuwa voina tanga ni somni pathum thleng kharlei lok turin committee lam chuan thu chu asiama heng zirna ina hian private school le sakho pui thiam ho hon zirna lamte po atelvek ani February atanga sipain thona ina anlak nuwa covid si laka inven na kalpuina konga chaktok lona chisang sang om chovin township level a po covid sikai rin helte da na tur quarantine center ro man na po soisel a hlo hlea atum angin a control thailo ti po achiang hle bok ani July ni sari thleng khan Myanmar rampuma covid kai mi nuai khat sing sari sanga zakwa somni pathum anom to a thi po mi sangthum zanga lai an tling to ani kum sang ni le somni pakhata passport luddan index khovel ram pakhat le pakhat in kalpo thaina passport luddan te na bera visa ngai lo emo ram dang thlen nuwa visa on arrival dil thaina tamlama angat de ubera chu wanga visa ngai lova passport manga ram danga lu chhuwa thaina tamber chu passport thil ti thai ber emo luber ati thai ani aranking zongin hansui don ila entirnan Hong Kong passport chu khovela ranking number som parian na a oma
kan sevel ramdang chu ranking somsari pahni atanga zale pariat inkara an thunga ranking niam ber chu zale somparuk ni in chutiang ram chu an tam hle ani kumina ranking index thara chuan Japan passport chu ranking sangber number 1 a aron pha a hnuaia Singapore South Korea le Germany te an ani US passport ngeya po ranking number 7 na Belgium United Kingdom New Zealand le Switzerland tenen angkhatin a oma Myanmar passport chu ranking zavela omin khovel ram mun somli pasari vel chu visa tel lovin emo on arrival visa in emo ajin thai thu Henley passport index chuan atar lang ani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak thei de chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye